Biyang di tao. Anya mati kaste apa nagkup-kupin mon, Penny? Nakulang matan to uniform ko. Agwa. Jakpay ngamin plinansya day ta, Rodel. Yig mo taplan sa akak. Ay nalada wakto na. Puro ka mat last minute. Pasensya kan lakay. Pinakan ko pa ngamin dagiti baboy. Pinagtumar ko iti agas ti anak ta. Tadapay lang ngamin uyak na. Ay na, pabaya ka ngamin nga ina. Baybayam ti anak mo. Iso ka naguyakan. Rodel. Alaan ti sapatos ko tamapanakon. Sige. Mabait lang. Troy, anak. Bantayam ni ading mo, ha? Ta isalapay ko biit dagiti linabaak. Wan? Wan, nanang. Sige. Mabiitak laang, Wan. Umay ka dito'y ading. Mapanlaang agi sa lapay ni nanang. Agay ayam ka dito'y, Wan. Ala, di ka rumwar, Umay ka. Ala, natumba ni ading. Kat na itugtog. Ala! Hoy, Penny. Apay nga dabo kong li baby. Natong bata ipilit na ti sumurot kanyak. Nagisalapayak namin iti binilag. Anya? Pampanawam ti anak ta nga ure awang kadwana? Adda ni Troy akadwana ngam syempre. Nalukmag ni baby. Iso adi na mabagkat. Troy, umay ka man. Apay ka di, tatang. Anyat inaramid mo ka ni baby. Induron mo anya. Ha? Ala, saan, tatang? Natumba kat na itugtog. Umay ka man. Umay ka man. Ha? Anay Ito ko. na minsan. Bantayam ana imbag ti ating. Wan! Anay ko. Wan, tatang. Rodel, di mo masamasan ni Troy. Masaksakitan. Ha! Isakit mo launay nga minday tanga anak mo kada. Imbis nga ungtan, tapno amuna ter aramidin na. Rodel. Hala, panawan dak ito eh. Tang ma-stress ang makakit-kita iti panagrup-rup ayo! Nanang, adaman kasarsaritan ni tatang ijay cellphone. Ala, baybayam ni tatang mo. Gayem na siguro day chay. Hani mati ibagbaga ni tatang. Baybayamon anak ko. Hani siguro at tinagan ti gayem na. Ay, adagayam nagan ahani? Katuwa na anak ko. Adan to pa'y darling kas kadalab anagan anak ko. Isabaybayam ni tatang muwan. Uwan, nanang. Masad-sadutak nga ro din nagtrabaho, hani. Di agsardan ka niya at trabaho, honey. Pangalakay iti kwartak, awan trabaho. Abi, hani. Siyak di makaamugin ka. Di ka madanagan. Ha? Kababay kan ka, Pagpainam ko ma. Kasla kalasab sa bali. Hani. Itad ko ti kasapulan yun. Basta sinaamon ti asawam. Saan na mabalinday tang ibagbagam, hani? Ngamin, ipanaw no ti anak ko. No sinaak ni Penny. Ay, Rodel. Sana bale? Taure maamuan na ti maipapan ka data. Awan maramidan na. No sana makaanos? Hindi pumanaw. Basta siyak laang nga rutilab mo, ha? Wen, kunak lang nga rodan. Sikalaan. Awanan ti sa balipay. Rodel, aldawan. Agriing ka. Maladaw kan iti trabaho. Ano kamatan? Disturbo ka iti turog. Maladaw ka nga ron iti trabaho. Sana ko nagtrabaho. Nagikada ko niti trabaho. Anya? Panawan nak dito eh. Tayo tuloy ko ti maturog. Alaunan sa ngaminan iti nakaturog ka. Nagbabad ka man ngaminan anakin inawag iti day siya babae. Kat, nagreklamo ka? Hindi ka makaanos, di pumanaw ka. Ngam ibatin ti anak ta. Ni Troy lang ti kuyog mo.
Tasaan kumot nga anak ti anak mo. Rodel, Sumungpat ka! Maaklon mo, asumapulak itinayon mo. Kabalam ti agbyag nga awanak. Abay, ada ipakan mo iti anak mo. Nga awanak, iti biyag mo. nagsakit mo't ti pa nagsasaom kanya. Hoy! Saan ta nagkalay sa Penny? Iso nga awan laban mo, kan awan kamat mo kanya. Ipagpagapok lang iti anak ta. Iso adundunaan ka! Nakitak man na hindi pa nagkuyog da Rodel kunti babae na. Nag-shopping da ijay mall. Uwan tata, nagadutin sangpet na kagawaan da iti anak mi. Apay ngan anusam ti makidindin na iti asawa. Ket lantaran ti panangisok-sukat nakin ka. Tata, Sa bagay, saan kumutki di arik na tiriknam? Iso amawatan ka. Iso na laeng ta. Maasyanak kada kayo nga giina. awan ngamin mas no apapanan mi. No panawan mi ni Rodel, tata. Ulila ako na damang. Kan awan kakabsat ko. Kat timot amati inauna nga anak ko. Diyak matan mapangnamnamaan. Tadakat nga ron sa bali a pamilya na. Balasang ko. Iso ajak mabalintag reklamo iti anyaman nga aramidan ni Rodel. Tanawan ti asawak. Agbisin kami nga agiina. Napanan ka din ni tatang, nanang. Diyak mo anak ko. Kanayon mat nga awan dito'y balay. Wen, tada siguro na pataga na panan na, Troy. Mabayag ka di iti papanan na. Ay, diyak mo anak ko. Amang ano inton bigat. Wano inton maminsan abigat pa iti awid na. Ay, mayat garod, nanang. Ha? Mabutbutang gamin kan ni tatang. Unget nga unget. Makikitutak no bugbog kawan nak. Ha? Ala, aw-awatam latan ni tatang muwan. Nabannog siguro, iso nga umanungat. No at dabindot ko. Kanayon na nga ibaga nga imala akano idripudpud no nga amak. Ala, di mo na ikan kano ni tatang mo, Troy. Ayan gamin jay pudpud no nga tatang ko. Napantayo mat ko maiti ayan na nanang. Baka nasingsingpet ngam ni tatang. Ada iti adayo a lugar. Ada ngamin sa bali a pamilya na. Iso adita mabalinti mapan ichay, anak. Nanang? Basta agsingsingpet ka kanayon, wan. Kan agagagat ka. Oh, isimpam dagiti ginatgatang ko a groceries, Penny. Wan, Rodel. Kumplito na kita na. Awanan ti problemam. Uray ti gatas ti anak ta, adaditan. Nagapuam ka di. Ijayan da abi. Iso ti gimatang kada kita. Anya? Kan kayat na ti magpasyar dito balay, takayat na amakita ti anak ko. Oy, di mo sup-supladaan o may dito ni abi, ah. Pakitami ti nasayat. Tane, ado ti maitultulong na kada tayo. Urijak ag trabaho. Mabalin. Taad na ni abi amang ted kadagiti kasapulan tayo. Nene, di ka man agsinasinay dita. Ulitak nga ibaga, ha? Saan ta nagkasar? Iso adi ka kun direklamo. Ano di ka makaanos na waya ka itiridaw? Mabalin mo ti pumanaw. Rodel. Oh, kanya. Makaanos ka uno saan? Sungbatan naktapno amok ter aramida. Wan. Makaanusak. Nasayat. Ayawan gayam, dalo sa man ti may sa asilid ta mga no umiyan ni abi ditoy. Anya? Saan kumamot na? Api anas ka na paturugam dito iti babaim. Ne. Unak mo't adi ka agreklamo iti anyaman nga ramidak, Penny. Apay, no awanak, agbiag kayo aya. Di ka katagyaman. Tano saan agapo kanyag? Nalabi, agkatang-katang kapaila ko maita. Awan kumati umno apagyanam.
Iso adi ka man kung direklamo. No adda sumangput a babae dito'y balay. Tabalay ko daytoy. Awan bibiyang mo. Wen? Mawatam? Hello, sis. Kumusta? Okay lang, sis. Anyat nagan mo itayan? Abi, sis. Kasta ka di. Nasaya at matata pimasyar ka dito'y balay. Aywan, takayat ko ang makita ti anak ni Rodel. Naglukmagmat gayam at talaga. Naglumpo nga ubing. Wan, Abi. Ay, un gayam. Ingka gumatang iti sidaan tayo, sis. Asensya kan tasikan ti baunek ang makipalengke. Okay lang, sis. Awan problema. Talaga anasingpet ti asawam Kung nagtumat kan ka, paspasurot kanyak dayta. Di na mabalintag iskandalo. Tasan kumat ngayong kasal. Basta tay karim ha. Siyak ti pakasaram. Wen, talaga si kati kayat ko nga idatag iti altar. Tas si kanti maudi a babae iti biyag ko. Kat apay di mo pala papanawan ni Penny ditoy. Total, balay mo matay toy. Diyak nga rudmet kayat nga ipanaw na ti anak mi, Abi. Sana bale. Okay lang matkan kuha na ti kaadam iti biyag ko. Oh, kas makita met. Agduma ti silid mi. Honey. O niya, maturog ka dito'y balay? Sure, honey. Ha? Nanang, agsangsangit ka? Saan mat, anak ko? Magsangsangit ka, mat. Saan? Ala, ituloy mo ti maturog. Wen? Apay nga rod nga dalwam. Ang kaagsangit, nanang. Makasangitak nga agsangit ka. Saan mat? Magsangsangit ak ayak at saan mat? Nagsuyaabak lang amin. Iso nga dalwak, anak. Nanang? Ala, maturog ka nuwan. Ituloy mo ti maturog. Sis, ibagamlaang ano ada kasapulam agatangan dito'y balayo. Tamang tudak iti paggatang yo. Ha? Di ka agbabain. Amukmat nga awan kwartam ket. Iso adi ka agbabain nga agkidaw iti kwarta kanyak, okay? Tani, oray ni Rodel, awan trabaho nan. Sige, tainak paglaba, Abi. Okay, sis. Ay, kaanon to nga ta pumanaw dito'y dayta a babae. Tapno mabukod ako ni Rodel. Ay, di matla mauman. Nakaluto kan, Penny? Dandanin. Nagbayag ka? Mabisin kamin ka ni Abi. Wen, makauray kayo. Napay, agdabog ka matan. Ada pagkarkarit mo, ha? Maumakon. Diyak kabala ng tigas ting araramidam kanyak. Iparupam launay ti panangisuksukat mon kanyak, Rodel. Diyak makaanosan. Di ka makaanos? Anya pa lang arutir aramidam. Pumanaw ka na. Wan! Pumanaw kami iti dayti nga impyerno! No pumanaw ka, pangalaam nga rod, iti ipakan mo iti anak mo, aber. Awan mo trabaho. Uray matay kami iti bisin. Ano sa kuntag bisin? Ngamtiag na nayo na masaksakit anak. Diyak kabala na, Rodel. Sige. Adakan ka na pumanaw kan. Basta di mo alaan ti anak ta. Anya? Ni Troy lang ti ikuyog mo. Sana mabalin. Siyak da karbangan na ni baby ta ubing pay ta anak ta. Sana mabalin. Ilaban ko ti karbangak.
Uray awan maku kwartak. Uray tagtagi basitan nak. Tawan kat ngarot kwartak. Kabalak nga ilaban dagiti anak ko. Basta lak ni baby. Anya? Ang damot ti babaim. Ibagam kan ko na. Taipayan na kay ti anak. Tapnod damot aywanan nyo. Mabisina ko, nanang. Nabanugak amagmag na. Mabitlangan ako Gumatang ta itituron kan palamig. Adapay matbasit akwartak dito Papanan tayo ngayon, nanang. Kasaritak ti kasinsin ko. Tanumayat, makipagnaad tayo pala iti balayda. Sumapulak iti pagtrabahwak anak ko. Tapno day gatang ta iti gatas ni ading mo. Sige kasinsin, agnaad gayon dito'y balay. Total, awan kadwami dito'y. Ay na, agyaman unay insan. Sika lang aminan ti amok nga asitgan. Idi pa'y la kumangamin ang imay kayo, insan. Ay, mabainak mat ngamin insan. O sige, insan. No kayat mo ti agtrabaho, ipabantay mo pa'y la iti babaunan dagiti anak mo. Ay na, agyaman unay insan. Ay, masapul ngamin nga agtrabaho Tapno day gatang ko iti kanan mi nga agiina. Agyamanak, nakasapul kadagos iti panggadak. Uray para inaw laang iti restaurant. Mayatan, tinapatag, adda pagsweldoak. No dumakal lagi ti anak ko. Ikarigatak to siguro ti makapan iti abroad. Barang mapagasatan na kitjay. Kat maipayak iti napinta sa masakbayan dagiti anak ko. Babasit da pa'y ngamin. Katyak mabalin apanaawan ita. Adeta, nakainawa kon. Inakalaan ng timap, tagdalusakon. Tapno makaawid akmatan. Kanayon nga agsangsangit ni ading, nanang. Birbirukan na ka. Anya? Santula agsardeng nga agsangit no maturog. Kastaya anak ko. Wan, nanang, agungot pa yan ti babaonan da ditoy. Tadi na maanawa. Nauyong ti babaonan da antiwini, nanang. Anya? Baon pa'y abaon kanyak. Ung tanak no agid daak. Ay, kastaya. Sige, jak pa'y lang arod sumrak intun bigat. Nyangay ti ginatang mo, nanang. Sibuyas kan bawang, anak. Inggatang ko tay sweldo ki di kalman. Ni, nagadumat ti sibuyas da ditoy. Gimatang kayo pa'y laang. Ilakok da gitoy, anak. At aduak, sakon to isursur nga ilakong. Ha? Sumurot kami matakan ni ading? Wen, isursur tayo to ilakok ka sibuyas kan bawang. Insan, imadun dagiti isursur mo alakom Wen nga rod insan. Saan lang nga nabawang kan sibuyas dagiti isursur ko? Apay no dito yon sangot ti balay ti paglakwam. Ha? Total, adumot dagiti aglabas a tao ditoy. Insan. Mabalin aya, insan? Katwan apay kit din asaan. Mabalin, insan. Mabitlaan kakabsat Pila-pila lang nga po, tane. Sisyak lang amin aglaklako. Ay na, talaga ngayon madun ti customer ko. Nagmayat taglako no kastoy. Ato yung tikat-gata nga, ma'am. Ato yung matkan ka, ma'am. Sige, pakiura yung labi iti sukli yun, kakabsat. Insan, apay masapul a pumanaw kayo ngay. Wan insan,
Adda ngamin inabangan mi apwesto ijay sentro. Kat adda kwarto apagturugan mi ijay. Ah, kasta ka di. Sige nga Rod, sikati makamo insan. Penny, lukayat mo. Ininutam to abayadan to pwesto nga babangan. Tayla kumin. Talaga, tata? Ay, kaya't ko ano ila ko yun? Ang awan pang cash ko. Iso nga ron ako nakahulugan. Alaan na kami ngaminan na giti anak ni Jabrod. Tayla kumin da ito eh. Agnad kami ngaminan ni Jabrod. Kasta ka di? O sige, kaya't ko, tata. Basta inutag abayadan. Awan babay mo kitiya? Sika lang araw dun di mapakpakan? Sika pa di agbabae? Ang bulimag ka man. Awan sirbim a babae. Ay, sos, dagit ang agasawa. Agap apa naman ay na. Di dalagbay ni tikasta nga aramiden da. Ha? Ay, sos. Rimwaran ni Abay. Delikado. Agmerienda kayo pa'y, kabayatan ti pa naglakoy Hanya, ma'am. Didak man nawawagan iti ma'am kunak. O sige, mangan kayo pa'y. Tapno di kay mabisinan. Ado ti merienda dita, ha? O, mabati kayo pa, ya? Mapanak iti daduma pagtagilakwan. Ay, napasyar kung nagiti pagtagilakwa kiti natan. Itimot ayan ti bakery ti papanak. Inakmat kumustaan nagiti trabahador ichay. Ay, Diyos ko. Agyaman ako unay kan ka. Amo ka naggapo amin kan ka dagiti abindisyon. Agyaman na kiti kanayon na panang tartarabay mo kada kami nga agiin na apo. Amo ka din na kami baybayan. Kat dawatag tagtultuloy a panang bindisyon kan panangigiyam kada kami. Penny. Oh, Rodel, si Kamat Gayam. Kumusta? Kastoy. Kanayon nga agaburido ak. Kanayon ti panagapami ka ni Abi. Nakabil ko manan. Kat indarom na kon. Pangasim man. Pautangan na ko may ti pang ariglok ko ni Abi. Amok nga dun ti kwarta mita. Maasik ako makanyak, Penny. Kan pakawanan na ko, ma. Urnusan da ko man ti amin iti nagbaatan ta. Agdadan na tayo manan. Ladingitak, Rodel. Ngam, naragsak kami nga agiin na. Nauli magtibiyag min. Iso adi na kami kuman nariribukan. Ha? Mabalin ka pa utangan iti kwarta. Ngam no ti kunam nga agsinubyan ta. Ladingitak. Ngam tsak kayatan. Yang di tao. Nagamamuan nyo itinobiyam, Dani? Katrabaho, mama. Anya? Napintas ka na singpat ni Myra, mama. Wan? Napintas. Ngambalo matlakas kan ka. Kan tirigat na. At damat maysa nga anak na. Awan makita kadakas iti dayta, mama. Adda. Apay, di mo mapanunot, anak ko. Biagam ti saan mo matakap-kapin ano nga ubing. Mama, at damay sa nga anak ko. At damot may sa nga anak ni Myra. Agpada kami lang iti sitwasyon. No makinobya ka, Jay Balasang, saan kat apadam a single parent? Narigat ti kasta. Oray ko ma, no awan anak na. Mama. At least, no balasang ti asawaam, maipamaysa na ti atensyon na kan ka, kan ti anak mo.
Ni Mayra ti ay ayatak, mama. Basta, jak kayat dayjay aparakan ka. Ulitak, Dani. Balasang ti asawaam, saan kat apadam matlabalo. Nasakit man para kanyak. Ngam nasaysaya at siguro no waswasan tanti amin itinagbaetan ta, Dani. Anya, apay akas tamat ng tibagbaga Mayra. Kunak man no ilaban tati ayan ayat ta. Kunak man no ay ayatan na. Ay ayatan ka. Ngam, jak mabalin nga idaldal ti bagik iti pamilyam. Saan ka welcome iti pamilyam? No kasapulan nga agtaray ta. Aramidin ta. Tapno saan talang agsina. Ay ayatan ka, Mayra. Ay ayatan ka man. Ngam di na kaya tiinang para kan ka. Awan ti maaramidan ni mama. Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga iso? Basta awan ti sumuko iti ayan ayat ta. Pangasim. Anya ka din dahi tagararamidam, Nilda. Saan nga ubing ni Dani? Tapno inaknak mamkid din. Ay, basta, jak kayat apada na matlabalo ti asawaan na. Uray ko man, no awan anak na. Uray mo't ni Dani. Adamat may isang anak na. At least ni Dani, talalaki. Ngam ni Mayra ngay, babae. Oy, anya kumamatida kasi ti dahi tangay. Basta man, Jak. Ha? Ni Cecil, ti kayat kong asawaan na. No talaga kayat na ni Cecil. O di pala ko mga inarim na. Ang awan sa matirik na nakankuha na. Tadi na matpulos inarim. Tamabain. Anyat amom. Amangan no dayjay amayra tinag-arami ti anak ta. Anya? Iso kasaritak to ni Cecil. Naimbag dayjay tabalasang. Kan anak ti amigak dayjay. Kaalaak ti nana. Balasang ti asawaan ni Dani. Saan kat analasang. Out of town kami kin ni Papam, iho. Iso amabati ka dito balay. Kahit ti anak ko, mama, ibati o ka di? Ikuyog me, tadamat nga ron trabaho. Manungal daw yun iti papanan niyo, mama. Duawan no talo nga aldaw siguro, iho. Okay, mama. Oh, saan ako na sumurot, Nilda? Ay, sumurot ka. Sino ti agmaneho iti kotse ngay no di ka umay? Ag-commute ka lang na. Ibati mo ti apo ko ta, tasyak ti mga wawi. Ay saan? Kailiw ko ti apukok no jak makita iti sumagmamanungal daw. Basta sumurot ka, tasika ti agmaneho. Rabina, i-shutdown mo ti computer ko. Tamaturog ako. Rabina, ang madapay la umay. Asino ang tanday tayo. Nakman kita. Asino day ta? Siya, Dani. Ha? Boses ni Cecil. Apay nga ta. Umaya ko man, Dani. Cecil, nabartag ka. Saan? Nakainumak lang. Apay, anyat masapul mo. Adalay ba nga? Importante ang panang. Si, sumra ka nga rod. Dani, madurog ako dito yan. Ha? Diyan kayo tagaway dito yung balay. Di nakarakupan. Ibatan na. Dani, hindi pala nga kaya tagkan ka. Di ka madala mauna yan ngagpud no kanya. Kaysa ngayon turat kanya pud no. Ay, ayatan ka, Dani. Aniya. Ay, ayatan ka ko na. Anya ngayon matisumbat mo itidayta. Lading itak. Gamadan ka ayan ayat ko, Cecil. Basta ayatan ka, Dani. Ay, sagot ko ti amin ko ka. Kas pamanak-nak itikinapod no ka. I love you so much, Dani. Cecil. Good morning, honey. Nailawan tan. Sigurado nga inton umay abulan.
Masikuga kon. Anya? Masapul nga ikasaranak, Dani. Oo, agsaw ka man. Saan apasig asan na ay ti isang sumbat mo kanya? Nakabaso laki din, Nobiak. Awan ti nagpasulam. Ta saan mo nga asawa, Dayjay? Ah, Malaksit no asawam tayo. Ngam nobi ang pailangan mo. kasano nga taday to yan? Dani, di mo ko na ang adinak ay ayatan. Laglagi pa. Saan laanam na minsan ti panangibalikas mo kanyak iti I love you, iti rabi. Ah, Namin adu-adaras ti panangibagam iti I love you kanya. Naka-record day dyan. Kaya't mo, kay pangagkakan-kan. anya? Naka-record? Wan, danggam, tabilangam no namin ano nga imbalikas mo ti I love you. Sana na. Di mon ipanghag. I-delete mo kit din. Ay, sana mabalin. Jack idilit, tapang manaknak ko day dyan. At talaga nga ay ayatan na, Dani. Makaamunitan. Basta agtaraytan, Myra. Saan? Ikasar mo day siya, babae. Tandan na pasama kiti nagbautan niyo. Jack ay ayatin dayjay. Sinulisog na klaan. No talaga napudno ka kanyak. Saan ka basta pasulisog iti day siya, babae? Myra, sorry. Pakawanan na ko, ma. Nalaka ti mangibagay ti sorry. Ngam narigat ti mga klon iti naramid mo, Dani. Nagsakit tunay para kanya. Sikat ayatag. Agsinatan. Anda na pasama kiti nagbautan niyo iti day siya, babae. Sigurado adi na kansar dengan day siya. Nang runan nagsikugan. Myra, sikat ayatag. Waswasan tanti amin kadata kunakmat. Agpagpakaasyak. Agparinto mga itisang wana, Myra. Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Jack kabalan ti may adayokan ka. Sikat ayatag. Ladingitag. Ngam day to'y langan ti amo ka pang ruspusan. Tap naguli magmatan ti panunod ko. Ipamay samlangan ti atensyon mo iti day siya, babae. Agsinatan. Ayatan ka, Myra. Di na kumamot pa sakit na kastoy. Siyak ti rumbang amang ibagay ti kasta. Ta siyak ti pinasakitam. Narukup kagayam. Isungag sinatalangan. Myra. Papanam nga rudan, iho. Iti balay ti gayam ko, papa. Kasanon ti trabaho. Pumanaw ako niti kumpanya pagpapayak. Sumapulak iti sabali pagtrabaho. Tadyak kabailan ang masaksakitan tungkal makitkitak ni Myra. Iho. Bason ko, papa. Tanagpasulisugak. Ket kasanon ni Cecil, anak. Kasanon no agsikop. Bastawan pala ti amok ng sungbat ita, papa. Agpak niya pala. Tap na makapanunutak anay bag. Makitam ti bunga ti aramid mo, Nilda. Aramid ko manan nga. Di ka gintidi amo. Amo, nga nagtulagan nyo da ita abanag ka ni Cecil. Anya ko matidakas iti dayta. Uwan, nagbaligi kayo iti plano yo. Ngam kitaan ti bunga ti aramid nyo adwa. Pimanaw lakad nga rudan dyan akta. Agsublin tumot lang daychay. Kasano ama sigurado, Breta? Basta, agsublin tumot lang. Nang runa no agsikugan ni Cecil. Pag naadakon ni Cecil dito'y balay, imposible asaan ang makonsensya yay anak ta no agsikugan ni Cecil. Agsublin tumot lang daychay. Kat pakasarandan ni Cecil. Hello, mama. Agawid kan dito'y balay. Masikugan ni Cecil. Anya? Agawid kan, Dani. Pangasim. Maasik ako makin ni Cecil. Agur-uray dito'y balay. Lading itag, mama. Diyak agawid. Soportarak ti ipas ngayon to. Basta diyak kaya ti agawid. Tasaan kung ay ayatin dita babae. Masikugan ni Cecil. Pakasaram, anak ko. Basta diyak kayat.
itian niya aga po nga ikasar ko. Kadyak mat ay ayatan, mama. Imposible nga awan reknam kan kuana kat adda na pasamak itinagbatan nyo. Sinulisog nak lang, mama. Ulitek. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko iti putot ko kan kuana, mama. Ngam jak mabalin nga ikalaysa. Tasan ko nga ay ayatan. Naipas na ikon ti anak ta. Ngam talaga ka di adinak maayat, Dani. Nadingitak. Jak mapilit ti bagik, Cecil. Tila ang anak ko ti makagapo. Doa pa nga umyanak nito'y. Nagrigat gayam ti aguray iti awan. Iso asige. Jak mabalin nga ipilit ti bagik. Pumanaw kamin iti anak ta dito'y balayo. Agsublikan dito'y. Di kagdanag. Jak ipaidam ti anak ta. Nawaya ka lang tamang sarong karakan ko na. Ha? Dani? Wen, siya nga rod. Sinapsapol ka. Di na ka di pastrakan. Ay, saanan? Dito yan ayan tiri daw ti pagsaritaan ta. Apay nga da ka. Ang mga numaamuan ti asawa mga da ka dito eh. Saan kong asawa na ijay? Pimanaw na ijibalay. Please, Myra. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Tawanan ti lapad. Pimanawan da ijay, Cecil. Lading itat, Dani. Ngam, adan asawak. Kat masikugak pa yan. Agduan abulan. Anya? Umadanin ti panagkasarmi. Kat no kayat mo ti dumaray. Umay kanto. Welcome ka amang saksi iti panagkasarmin iti nobyok. Anya? Dani, iho. Gusto ko man na nabartagaan. Itay ka pa'y lang akin inumanak. Abay ngayon sukat na di babae nga ayatag, mama. Abay! Iho. Panag ko na. Saan na ka nga ay-ayatan ni Myra? Iso anak ki asawa iti sa bali. Ay, ayun, tenang ni Myra, mama. Iso di... Kaya ko may kasar. Ay, ayatag ni Myra. Ngam, abay ang astoy tinagtungtung palan ni. Abay! Rabin, ngam awan pa'y lang dyan akta. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Tiyakam mo. Ngam amangan no nabartag mananday tiyay no sumangpat. Di naman inosartilugan na arimwar. Amuklatan amapan agbartag day tiyay. Basta di na inaramat tilukan na. Anyan. Kanayo nagtipanagbarbartag na. Sana sisigod nga kininom. Nga manipod na paay kan ni Myra. Nagbalinan na kasjay. Ay. Kasangbyag ko. Intad mo akalat. Amak. At tanti anak ta. Tagustuhan pa yan. Aray mo. Kaasimot ti anak ta. Agsangit manan. Ala, intasabtan ni Dani. Dani, iho. Itatanamunawan ka. Agsarita ta kuma anak ko. Mama. Saan ka asigot akasta? Awan apulos bisyong idi. Ngam ita, dandan ni inaldaw matan ngagpartag ka. Pasensya kayo, Mama. Panagrik na ngamin. Kahit kaslawanan ti ser-serbi ti biyag ko. Amok ang apukin ni Myra ti pagkaskas taam anak ko. Isa apakawanan na ko. Dakkel ti basol ko gapu iti inarawit ko. Dinadaal ko ti relasyon nyo iti sigot anopyam. No sana gapu kanya. Nalabit da kayo ti nagkatuluyan. Kat nalabit saan ka akasta ita? Naragsak ka kuma iti sidong tinopyam. No da kayo ti nagkatuluyan. Mama. Pakawanan na kanak ko. No amok lakas to'y tibong ati amin.
Jakla ko man inaramid ti kasjay. Impamuspusak ti amin, tapno agsina kayo itinopyam. Nagbaligi aak, ngamjak ninamnama asikamot gayam ti agbalin akaasi, gapo iti aramid ko. Isa apakawanan na ko, mahiho. Wala, lipatan yung dayang mama. Ikarigatak ti maglipat. Pilitak nga iwaksi ti panunot ko ti sigodan ng biyak. Tanami ris ko. Asyak mo't latag balin anak kakaasi. Nasanak nga ag-move on. Lipatan tayong tinapalabas, mama. Mga barwanan tayo. Mama, ada kadwa kasi mang pet. Ni Aileen. Aileen, iso ni mama. Naimbag nga oras yun, Nana. Agmano at? Kasya nakatitios balasang ko. Ala, sumra kayo. Iti unag ti pagsasaritaan tayo. No kasta, ikasarmon tinopiam, iho. Huwan mama, nasingpot ni Aileen. Kinana ka mabalasang. Wan iho, di mon ibinsa-binsa nga ibaga tinapintas agalad tinopiam. Tanadlaw kumatday takan ko na. Kan may sa, awanan ti rumba nga pagtanagam anak ko. Tasaan ako na makibiyang iti dayta. No asino ti kayat mong asawaan, adakan ka dayta. Saan ako na makibiyang. Saanan asyak ti agpili iti agbalin nga asawa manak ko. Kat ulitag ti agkitaw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko iti kalawas. Mama, lipatan yung tinapalabas. Ngamin, naaklon kong ti amin. Talaga siguro, asan ada kami ka ni Myra tinaykari para iti tunggal may sa, mama. Uhan, iho. Talaga siguro ani Aileen ti intag ti Diyos aparakat ka. Iso sige, tulagan tayo nga rudan ti panagkalay sayo, anak ko. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yu Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina, kadatayo amin. Biyag, ti tao. Anya matanti kastoy apa nagbiag. Ha? Apa yan? Mat na kay? Anyat pagpupudutam asin mangpad. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya? Naikatak iti trabahok. Anya? Ay, dahi tanti ka na yun ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo taka na yun ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka, takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matam? Imbes nga andi nga yan nak, tapno lumag-an tirik nak. Angam kasta ka met. Raymart. Anya ka talaga itibiyag mo? Asawa wano ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo... Oson! Rumwarak mo't lang. Papanamanan. Ay na pare! Isyatam lang dito. Uwan pare, dahito lang mo tiyamok asolusyon iti problema ka. Arak. Una pare! Una niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sus, awanin ati ragragsak. Ken, kang runan ti amin pare. No ada arak, adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, mala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi agsakit? Kat parbangunan idi simmangpat ka. Kan kasta una ya bartag mo. Kasta ya? Intulod na kadi kumparin. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivation iti ara? Karerain ko. Pangasin ta dinak sermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga ad dalaok na nga ayat daytoy aramida.
Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Jack kayat nga dadakas ang mapasama kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mo ti panaging inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di nakla ka di maawatan eh. Amumat aday ito lang tiyamok a solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malag-anan ti riknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary lang ang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal iti panunot mo. Kat malagip mulat ti parikot mo. Iso nga ron ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ang kantatang ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kong dayta. Iti madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamanlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamaman. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos itikas na nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam itikas na nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh. Agrobat ka ta intamakimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturukan to numalpas ti misa. Dinak man pilitin ta amangan no makaturugak iji simbaan eh. Ingkan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho ti inaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, makin jeep ngay. Jay may sa akong pare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigud at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit day jataon. Saan mo't asigod amang nginaw? Manipod idin ay barkada. Isumot ta tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na, Nelay. Agyaman nagtatang, tanukas jay abagbagaak, agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga, nga agyaman ak kanutaarak laang tibisyo na. Banag apagsangsang itak akan ayon, tanubagbagaak, bala subas ti sumbat na kanya. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ayala Bayam takasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsek adi na itulok ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si katimang isungsungsung ka ni Raymart ngagbartag. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si katisarsaritaan na giti tattao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Tasaan mo tapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si katinang isungsung ka ni Raymart ngagbartag. Manipod ka no, idin nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsung kanya. Anya? Gatuan. Iso, timang isungsungsung kanya. Palso dayta, damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanya, kamapanag siya. Wan ata nakasursurukit nga rudan, insurong nga agbisyo. Tala ka man, matibab ka na eh. Narabitab ko nga asawa. Si Kalap na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wan, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay tikas na kanya. Nakarkarupay kanya ka. Agbabawi ka na kay asawa itinabisyo akaskan ka. Pumanaw ka na, nukas na, tikayat mo. Ha, sikatin nang ibagay tikas ta, ha? Ti ko nam, jak maaramid ti pumanaw. Wan, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Aramid naman, tap na malpasan. Oh, apay manan.
Kasangsangpot mo pa'y laang ngam nagunagan ti sanaay mo. Ay, problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko at taksi bakit. Kat dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo kid ni. Iso na lang ta makagastusa. Sa payawang kwarta. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymay. Mano ayala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaro no ti problema adumdumtang itibiyag ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimaan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagag. Apay akanayon adumtang ti parikot itibiyag ko. Apay nga ta? Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Ah, Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samat agkarkarawan. warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da kamatag ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak tada pa panak. Papanamanan. Inak iliw-liwag ti parikot ko ah. Kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso mo inak man iliw-liwag da ito ya parikot ko. Pat siya mo di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Gawin nga ron na. Oro siya, jackpot yan ni bagat ko. Atula amin nga ibagpagana. Maimbag pa ikat nga agpaiso ti arak ah. Makasulbar. Kasi ta, naragsa ka. Awan parikot ko ita, tamadama ti shot ta. Wan! Nagraragsak na ikit ya. No kaya't mo pat nagta dito eh. Tayo inom ta kami na sweldo. Amangan magungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Ne, apay nga? May mayat tawan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan, mga apakan ka pare. Iso, masyakti ka. Tuladin akong. Sinamot na ni bagat mo. Tapno, awanan ti sakit ti ulom. Addam kit dito agbartag ah. Tapno, matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Diyak marami na ita, Pards. Ure, kaskasa, no? Ayatak ni bagat ko. Diyak kabailan ti maisina kan kuha na. Ano saklatan? Ti hinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananang. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbis sa sumapol ka iti pag-sideline nam. Diyak maipamaysa. Nasakit ti ulok ng pampanunot na nang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasaron ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nga nang. Ay nakalukuan day ta pa nagrasrason. Solusyon aya day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin na problema dumtang iti biyag tayo may salaang ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laang. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sa kanto agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amo anak ko paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day ta parikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kelemet anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante. Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Pinta mo't ag-relax sige pare. Kaya't ko dita. Sigurado man nga rudol at isyat ijay. Ay kat mo na. Iso mo agsagana ka tama pantano bigat. Siyakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dakmat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit. Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laang no kasta ka, Raymar.
Anya? Kayat mo ngagsinatan. Ala, saan? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Ure agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymay, naamam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartag ka no anag maneho. At da iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapaanak ay ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman ta sinurungkaran nak pare. Naim pagkapay ta sinarungkaran nak. Gamjasawak. Talagang awanan. Di nak malagipon pare. Pare. Apay kastamot din tilangam. Awanan. Pinutin tandag ititwasakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayag. Gambiti kasto yan nagbanagat. Diyak maglunti kasto yan nagtumpalag pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patid karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka baybayan? Aginggat ka baylak. Neli asawa ka. Remat lang ay. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti ka na yun na panangbagbagam kanyak bakat. Ha? Gusto ka. Awan ti it din tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakat. Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan na. No kanayon ka nga apahin. Gapo iti panagab-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay. No natibkar ka amang saranget kadagiti panubo kadumteng iti biyag mo. Awan ti rumbeng a pagdanagam. Tadda ni Apo Diyos amang bayabay kan ka. Bueno gagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag di tao. Nuada kasapulan ti may sa tao, nagsaya at unay kan ka. Ngam no makita da nga awanan ka, ikuspil da ka, nga ultimo mismo akabagyam, wenno kadaraam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agbayadak manan iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kuntay pensyon ko no bigat. Kuyo gandak tawang. Wan, Lola. Lola. Ananusan nakapagadalin, ha? Tano makalpasak, kat makasapulak iti trabaho. Di kayo tubaybayan. Ay na, apo. Pagrabang timang paadal kan ka. Taapo ko kak nga raw. Ay, naimbag din tada kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. Noawan kayo. Jack amun no niya tinagtungtong palan tibiyag ko ita. Apo. Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa naggraduar ko iti kolehiyo. Hindi na pa'y malagip asarong karan. Ala, paspasin siya ang latan jay inam, apo. Tama kumikom siguro ang mga asikasaw kadagiti anak na. Okay lang. Tada kayo, Lola. Da kayo tinakarik na iti pamatag ti pudpudno nga ina. Wan, apo. Ipatpatag ka nga minunay.
Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't lola. Kat agyaman ak iti day tapamatag. Kwartayo man nanang, nagpensyon kayo, saan? Uwan anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Pailaang to'y duwagasaw. Una yan, tuition manan. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan kadagiti apo ko yung kanya. Pasensya ka, Naida. Naimbag tula numakalpas ni Alden iti panagadal na. At dakit di paborito yung apo ko, ah. Ni Alden laangan ti apo ko yung. Tatunggal agdawat akiti kwartayo, tadalaangan ti yawat yung kanya. Ay may sala a semestre ti urayan. Makalpas tun di ka anakam iti panagadal na. Bayam anak ko, numakaturpos ni Alden, nayunak taon ti itad ko ka. Kaanon tupay ngay? Kasta kayo kay Dia? Ada paborito yung ikan iti kwarta? Basit lang nga anusan, anak. Kaasimot nga hindi ka anakam. Pinanawan lang arudan ti kapsat mau. Sa di pa'y makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin amasakbayan na. May samot na dya kapsat ko. Kasla nang ibati iti uken iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inak ko masarong karandananang kandagiti kakabsat ko. Sige. Total, awan klasem ita. Sige, mapan ka, apo. Tamok akailiw muntinam. Umyan ka kadi ijay. Uwan siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduayo dito balay. Uno, sumurot kayo. Intay adwa iti balay danana. Ay saanan, apo. Si kalatan ti bapan. Amangan numakangegak manen iti agkakasakit asarita. Manipod iti maikadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Isu asi kalatan ti mapan, apo. Agbati akon. Naimbag nga orasyon, nanang. Ni, apay nga da ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulam, awan kwarta kanak ko. Amumot ng upat dagiti addim nga agad-adal. Sa anak mo may agdawat ati kwarta, nanang. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kandagiti kakabsat ko. Ala nga rod, sumrag kan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay, ha? Tagungot ti asawa. Di na kayat ti senyorito. Una nang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong ngaminan ti murang mi. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawin. Ha? Imbagak kanina nga umianak diti balayo, tata. Ket, pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito balay, Alden. Ha? Uray ti salas ti pagturuga ko na. Ay. Di mo pagidaan dyan, Sufata. Kabarbaro tayo dyan. Agi-aplagak langin iti datar, tata. Kaya gawid kakit din. Masikuranak no da sa bali atawa makitkitak dito balay. Sa anak akomportable. Uray ta nakasanita mong tinam. Ken nakabanding mo nagiti anak ko. Iso mabalin mo ti agawid. Sige nga, Rod. Tata. Nay, nagawid kamot, apo. Kunak man no kunam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Kwa, nagbabaho yak, Lola. Amangan ngamin mo sa anak ang makaturog ijay. Anya, mala, sumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam ang maturog ka ijay. Tailiwam pa'y dagiti kakabsat mo. Inton maminsan ton, Lola. Mala, agin anak ka nga rod, apo. Tain nakagluto iti pangrabyan tawan. Pakawanin na kumapo. Na inulbudak ni Lolak. Diyak ngamin kayat amasyan kanyak. Tamangan magsakit ti barukong na. Bakatan ni Lolak. Iswa na mabalin. Diyak kumakayat ama iraman nga agliday. Maipapan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na.
ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito balay. Awan klase maya. Inton aldaw ti klasik, ante. Oh, awan gayam klase? Nga mapay nga da ka lang dito balay. Imbes sa mapan ka kuwa matagsapulik ti pagkwartaam. Tapno da pangalamit ti kwartam nga aramatam iti pagadalan nyo. Aglabak pa ngamin kadagiti murong may ni Lola, ante. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte. No nasapa ka kumanagreeng, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabali na pakitang danan dita, di kalamasyan ka ni Nanang. Namnamaamlatan ti pensyon na, si kalatan ti papanan ti pensyon ni Nanang me. Sana bali, ante. Tainton makagraduarat. Agsubali takto ko ni Lola. Diyak to baybayan. Ikuyog ko ni Nanang ijabalay, tamay stress lang, no si katikadwana. Ibusang mati kwartana. Ay, saan? Diyak kaya tapanawan to'y daan abalay tayo, anak ka. Kanuray daan, tanapintas pa ilaan. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo, tamasi kaso kayo anaimbag ijay. Sana kas ditoy. Kanayon nga awan ni Alden, kanibusan na ti kwartayo. Agad-adal di ka, anakam. Siyak matla ti mabalin ang makatulong kan ko, ana. Ni, dagiti apo ko yung kanya ngay, awan pakibiyangan nyo. Di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad-adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Jay lamapan agbarbar tekter aramidan da. Kapilitan nakas jet aramidan da at di yung mo't ngamin idapagan ano. Di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Isong agrebrebeldedan. Anya? Uray jay labasit nga apo ko yun at itulungan nyo. Barang isunto ti makaeskwela. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kanon tupay ngay. Alaki din, mapantayon ijabalay. Tay jayan ti pagnaadan nyo. Pag sidaan da kay itinaima si Jay. Kandi kay ito agtrabaho. Tasyak taglabay ti kawasyo, Nanang. Saan nga road? Lading hitag. Ngamjak mapatganday taakid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka mat? Wana, tay palagip ko ti pagrabungam ka ni Alden nga anak mo, Manang. Apay, talaga linipat mo dyan anak mo. Di mo sustentuan, Manang. Ay naading ko amumat nga upat dagiti anak mi kini Robert. Kaputag pension ni Nanang. Ipabaklay mo mataminan kan kuha na ti magastos para iti anak mo. Ay, madi kasta ah. Tani, saan matlamay may sa ti apo ko ni Nanang? Adamot apo ko na kanya. Di na pa itan mapuruwakan iti pensyon na. Tani Alden latan ti mayran ranod. Sige tani, adape aramidak. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mat dahi akabsat ko. Naapal unay. At to'y tinayam ti sildo, bakit? Inkanto'y katangan na kiti anak tayo tibado da. Sapatos, kanda dumapay, ah? Wan lakay. Ang ganda para lang ka na kiti anak tayo ta kwarta. Di mo ilak aman dya anak mo iti kinabalasan, ha? Wan. Sana bale, taada ni Nanang amang mangtad iti kwarta na. Una, rumbang la ni Nanang mo timang suporta iti anak mo. Takasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, tipang ibukbukam iti atensyon mo. Wan, Robert. Lakay, imawag ni Nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Dumaray tayo ka di. Makagraduar gaya man. Wan, lakay. Ngamjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasi kati ag desisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo Ang amangan no si kantumot lang ti aggastos iti pagsasangwan tayo. O di uray saan ito kasta. Kunamot ni Nanang nga isunto ka no ti makaamoy ti handa. Sige nga rod. Mapantayo. Tapnawan ni pagpagada. Anang. Nialis ti mangi marcha ka ni Alden inton graduation na. Tama nga numarigatan kayo magna. Ha? Ken rumbang laan ni alis ti mangi marcha ta isuti inana. Ay, katwan lata, Robert. Ay, nasaya at mata makalpasan iti panagadal na.
Tapno makatulong mo at kadagiti kakabsat na. No kasta, ni nanang manan tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita, manang? Katwan anya pa'y ngay. Naimbag kininanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak mi kinibayaw mo. Nakias-asawa ka pa'y lang amin. Nanayunan lang ti paggastusam. Ang amala, sana bale. Tamaudi siguro na paggastusan ni nanang daytoy. Ta nakaturpos mo ni Alden. Ay na, nakagraduar kan ka anak kan. Ay na, naimbag ka pa, ay naka-eskwela ka. Ang dagiti kakasinsin mo, Diyay lagbalbalog tararamidon da. Isa kablaawan ka kaanakan. Agyaman ak, auntie. Alden, agsarita taman ba raw? Mabalin ka di ipag. Panawan na kami pwede ka ni Alden. Sige. Ay, basta di ka mangliplipat, Alden, kanakan. Alden, itata nakagraduar kan. Sigurado ang makastrek kanton iti trabaho, iti mabi. Ay, di kanto ko mamangliplipat Laglagi pam. Upat, nagiti kakabsat mo anas kinatulungam. Sikati inauna, iso apagrebengam timang tulong kadakwada. Agtaykak pa iti board exam. Wan, mabitla daytan. Nay, kaya't ko lang nga ipalagip ka, Alden. Asakbay at tumulong ka iti sa bali at tao. Una ti pamilyan. Da kami adadakkel mo, ken dagiti kakabsat mo. Tano awan ti inam, awan kamat dito'y lubong. Dayta, tilaglagi pa makanayon, ha? Alis, bakit? Sumapol kamutan iti panggada. Kasanon ti basit nga anak tanog trabaho Asino ti mga awir? Ipan mo pala ijayan ni nanang. Kadak kami iti trabaho. Pinadakasdak iti busmi. Anya, kasano apang madakas ti naramid na? Impulong dak akabit ko kano ti kadwami nga empleyado. Ngam awan mat kinapudno na ti pagpabasol da. Anya? Nasakit tinakam ko. Tawan kinapudno ti pagpabasol da kanya. Api ngay nga inikat da ka adagos. Di da pa'y nagdamag nga imunakan ka. Baybay amon. Kaya't adumakil ti kulo. Dua kami iti ibagpagad akabit ko ti inikat ti boss. Anya? Isong agsapol ka ni ti trabaho. Tanay, may stambay akon. Lola, manipod ita. Siya kung ti aggastos dito balay. Kayan manipod ita. Diyak kaya't ngagbannog kayo. Agina na kayo. Kayan agyaman ako na iti sakripisyo yo para kanyak nga po kayo. Ay na, unay lakit din. Ay ato'y apo ukaw. Nakasingsingpot ka. Una, nakasingsingpot kayo mat kanyak, Lola. Ay well, awan trabaho inton bigat. Iso arumor tayo, tayo ti agrelax. Ipashare kayo man. Alden, kaanakan. Damag ko nagsweldo ka kanun, Barok. Ha? Apay ka diante? Ay, kwa. Mangtad ka man mat ititulong mo ka dagiti addim, Barok, tani. Awanan kami ita. Wala, ante. Adto ti limagasot. Ano sa nyo pala dayta, Limlimagasot. Apay, manot sweldom iti pagtrab-trabaho amaya. Di la mabalin anayon nambaraw. Uray anayam ko maa 2,000. Gumatangak ngamin iti bagas kan si daan mi. Kan masapsapol mi na iti kusina. Ay, kwa. Naibangkok mo't kami nanti kwarta, ante. Kaano aya mangirwar ka, Barok? Ha? Ay, diyak mo, ante. Ala, inton mangirwar kanto. Ilak aman da kaming tawan. Pangaasin kong makaanakan. Kunak tupay kat adito'y ti pakasarakakan karugay. Kapingada ka dito'y. Pumanaw kan. Pudno gayang nga da relasyon nyo iti sigod akatrabahwam. Pumanaw ka dito'y kunak. Aglisi ka iti pagnak. Taikak iti pagnak man ti kabit mo. Amo na nga dan asawang ngam tinutupan na kapay lang. Pumanaw kan kunak met.
Di nakpagpungtutan ta mga noon niya pati maaramid ko kan ka. Apay aramidam di kastoy kanyang, Robert. Saan kan nga ay ayatan? Ni Rodora itante ay ayatan. Iso apumanaw kan. Kat di ka madanagan. Tano makasapulak iti trabaho. Mang tenak to iti sustento lagi ka anak ko. Nanang, makipagnaad kami dito'y balayo. Ha? Hayang jay asawam nga ay. Nagsina kami, nanang. Anya, pinanawanda kami. Simurotan iti babae na. Anya, ay nauna yan. Di nala pinanunutan dagiti anak yaw. Mala, agnaad kayon dito'y balay. Nagpensyon kayo, nanang? Wan, anay. Apay ay anak ka. Mangtod kay mamati ti kwartayo, tani. Awan isa ang min. Ani, ado kami akabalay ni nanang. Di mo kumadawatan ti kwartana. Taupat dagiti anak ko. Ni, jak mat dawatan namin. Makibingayak lang mat. Kan may saawan ko man pakibiyangam iti pensyon ni nanang. Tani Alden tinapnapan ti pensyon na idagad adal pa ilang tanak mo. Ibagam ngamin ije asawam. Ta sumapul iti trabaho na. Ta sino ka kumamang mandarita sa awak manang? Man nakibiyang kamat. Kat agpay sumat asadot di asawam. Ay na, husto daytan. Gusto daytan, nanang, auntie. Di ko kumamot pagkapaan ti pensyon ni Lola. Maasi kay kumamot kan kuha na. Bakitin? Ngim obligaan nyo pa ilamang tad iti kwartayo? Itatad dan trabaho, Alden. Bayadam tinagas-gastos ni nanang kan ka. Agsubad ka mo tayo ti utang mo na imbaga nakam. Isamang tad ka iti wartam. Awan maitad ko, auntie. Ngamin, ni Lola tinakaisang ratan ti sweldo. Ta isula ang tinagrigat. Uno nagsakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Kat, dagiti kakabsat mong ay anak ko. No damabati as well, Doc. Wen, mang tedak takakabsat ko dagita. Patpatgak ina. Ngem ni Lola ti priority nanang. Ngamin, iso tinakariknak itipod no apam matagtimay sa nga ina. Iso ano adama itid ko. Yamanin nyo. Ngem no awan. Pasensya kayo kuman, nanang. Auntie. Di mo iruruman, ti tao nga awanan, tama nga no'y suntugayam ti asitkam, inton sika ti agkasapulan. Bueno kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag, ti tao. Numaminsan, gapu iti pan nakakumikom tayo para iti masakbayan ti ipatpadag tayo a pamilya, malipatan tayo mat ti mismo a masakbayan ti biyag tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga orasyon, nana. Jakay, balasang ko si kamat gayam. Anyat lakom ita. Medyas kan boniti, nana. Mayat Hindi pa nagtutudaw, payong kan butas ti sor-sor-sor mo ngay laklakaw. Hangam ita, medyas mat kan bonitay. Wen, nana, tapa naglalamin manen ita. Talaga bilibak kan ka, balasang kaw. Nalaing kang agpanunot iti ilakaw. Amangan no inton summer, face towel kas kadapan nyo mati ilakaw. Tapagpunas itiling at no napudot. Ay kat mabalin lataan, nana. Nala, mangpiliak man nga ron di talakaw. Tanay, kasapulak ti medyas kan bunitay, tanalamin ita. Tatang, kaya't na kayo kano ang makasarita ti nobyok. Apay, anyat di baga na agluray. Kwa, dumanon dansan, tatang. Anya? Makiasawahan na nakaw. Uwan ko ma, tatang. Nakasaga na kayo na ya. Apay, daor nung jay nubyaw, mapagkasaran niya. Adda, tatang.
Sa bagay, natalgid mo't ti trabaho na. Kan madlaw mo't anasing pag. Kang runaan ti amin. Ada kay mutan iti husto nga idag. Iso nga awan problema kanya. Malaala nga road. Ibagam ta kasaritak to tinubyam. Yakay adak. Panawam daytan. Adaw ti mabalin nga ginaw kadagita. Kababain metan sa anak at umulong tatang. Ay naanak ko. Ingka kaagtugaw mo ije salunan ta makisala ka. Kurang ti babalasang nga isala dagiti babaraos. Ay na, awan asam ko ang makisala. Amo yung matday tatang. Ay na, say-sayangam ti gundaway anak ko. Ay, ado ti dayo ang babaros. Bareng adamo makasirpat keng ka. Rugyan dakmanin ako nagtatang. Panawan dakit din dito. Jak mapanawan to'y ar-aramidok. Basta, sa anak ang makisala. Manjak, tatang. Joy, ading, rumara ko na. Tain nakpay agangkat itilakok. Oh, Joy, apa yan? Anyak pagsangsangitam? Ada problema manang Jackie. Ne, anya dayta? Masikugak. Anya? Ala ka. Kalkalpas pa'y latikalay sa tikabsat na. Masikug kamutan. Makiasawa ka nga rudin ano kas na ading ko. Asino ka di tinobyong, Joy? Ni Jeremy manang. Ha? Asino a Jeremy? Ni Jeremy akaruba tayo. Ti anak dana na sita. Anya? Inauna akiti dua atawan. Ay, unay kan aya. Nag-uubingan kayo pa'y laang. Kasaritam ni tatang. Ti kayat tinobyok. Agnaada kun ije balayda. Ay saan, Joy? Urayam ang makapagkasar kayo sa kay to agden na. Dayta ngamin ti madikada kayo kat. Taasawa ti amuyo. Kasla nalaka ti panaki asawa kada kayo. Manang. Ay napasensya kan iti panagsasaok ading ko. Ngam aklonak. Nasakit tinakam ko. Ta nagsasapa kayo asumrek iti estado ti adda asawa na. Kalkalpas la ni Glory ang nakikasar. Ita, ti kayat mo, makiasawa ka matan. Ay, makaam kayo no agsakit tinakam yo kanya. Ngam ibagbagak lang ti marikriknak. Kas kailang amin maibusan iti lalaki. Malak pasensya mo ni manang mau. Napanugla siguro ang napandagla ko. Iswakas jay. Ay nalakang agpungpungtot ke ino ko ah. Malalaala. Pagsasaritaan tayo anay bag. Noanya tirumbeng ama ramid. Jackie, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kung ayat kan ka? Imbagak matan, Jimmy. Awan pa'y planok amaki ayan-ayat. Trabaho ti in-into narak. Kayat ko ti makaurnong. No agasawa tanton, siyakton ti makaamong agtrabaho. Tauray Laging sikat. itak, Jimmy. Ngamjak kayat nga agur-urayak tulaeng iti-itid ti asawak akwarta. Ah, Kayat ko ti agtrabaho. Jak kayat ti mangnamnama iti sabali a tao. Nga uray mismon to nga asawak. Iso asumapol ka laangan iti sabali nga armam. Taawan mauray mo kanyak. Tatang, agabrodak. Anya, ay una yan. Apay, saan ka amap nag-iti trabaho dito lugar tayo? Kurangam ti matmat gedam iti panaglaklakom iti kumpormila dita? Basta kayat ko ti agabroad, tatang. Padasat ti gasat ko ijay abroad. Kayat ko ti makaurnong adagos. Ay nano siyak ti masuro. Turay di kan pumanaw anak ko. Nang runa ka awang pa asawam. Ni, anya kumangay ti pakainaigan ti asawa iti panagabroad ko, tatang. Anak ko. Dandani maong putan iti kalendaryo ti taon mo. Apay awang pa laplana o mamaki asawa. Nakiasawaan dagiti kakabsat mo adwa. Ang masika nga inauna. Awang pa'y nubyaw. Klunam nga minan ni Jimay. Nasing pagkaday dyan nga agar-aram keng ka. Ay natatang, awan pa'y planok ang makiasawa. Sa anak pa'y matanabakutan. 29 ko lang, ubingak pa'y. Ay, uwan Agam ka anon tupay ang makiasawa ka ngay mag.
No talaga mo lang ada planom amanggad ije balasiw taaw. Nasaysayat siguro no makiasawa ka pa'y nga umuna sa kanto ag abroad. Ay natatang, tipan nakiasawa saan nga innapuraan dayta. Dumteng ka nung nga road akas na agtatakaw dayta. Kalaat adumteng saan ang mapakpakadaan. Ay, Kinapay aya ada kayo ti madanagan. Jak to pa'y madanagan. Da kayong tulakit din. Dumteng tulat ta ka di tatang. Ay na. Agyaman na. Oras man yung ti panag-ina na. Ay, nagrigat gayam at talaga ti trabaho dito balasiw taaw. Kaya rigam gayam at talaga ti kaslanwang nga agtrabaho dito. Ano sa kuna? Tinapatag, dakkel ti sweldo. Ken naanos dagiti natumpungak nga amok. Ken saan da pa'y anaimot. No anya ti kananda, kanyakmat. Iso anagasa taklat na, nga uray medyo narigat ti trabaho. Anos at talaga. Umadanin ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Nagustuhan dagiti amok ti serbisyo. Iso nga agsubli ak tumanan dito eh. Manang Jackie, agyaman nakitin sangput mo apasarabok. Kastamatan nagitinted mo apasarabo dagiti anak ko. Oo na yan. Masikog ka man gaya man, Joy. Wen manang, may katluntun da ito yung anak ko. Kan uray ni Manang Glory. Masikugmat. Ha? May ka manumatan ti sikog ni Glory. May katlumot lang, amanang. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom? Ay nasaan adagita nobyo wano as asawa ti prioridad ko. Makauray dayta. Ngam manang, amang ano nalipatam mapanan ti tawan. Nasuro ko na 30 ti tawan mo. Kaya't mo ka di tagbakbakit abalasang. Ay na, ubingak pa'y ading ko. Adan to pa'y makiasawa a 40 ti tawan na. Jak mat itulok ang mabakitanak abalasang Jak kayat. Nagsublimanan ni Jackie ije abroad, paray. ay, wine, maray. Awan samot plano na makiasawa di inauna nga anak mo. Ay na, ay, jak amaw kong kuwana. O, mayam mamuna, nobyo na. Hey, amangan no mapakitan abalasang dayjay. Naggagatmot nga meng. Nagswerte ka iti dayjay nga anak mo. Ay, uwi na. Awan ti makunak iti dayjay nga anak ka. Ay, talaga na diskarte iti biyag. Kitaam kat pinadakkel ng tibalayaw. Wine, iso ti mangmang ta diti kwartak maray. Iso na lang ta madanaganak. Tanay, mabakitan samot abalasang ang anak ka. Ay kat, adan tulat ta siguro Amangan no makigtot kan tulaangan. No ibaganan makiasawa. Kastoy latantar aramidak. Agtrabaho. Kat na nakasweldo pauitak ni tatang kandagiti kakabsat ko. Ay, trabaho latantar aramidak. Kastoy kadilatan aging gamataya. Agsarmingakit di man ta sa anak pa'y mat makatulog. Ay, talaga bumaketak maten abalasang. Madlawan itilangak ti panagpakit ko. Ay, pati tawan ko. Jak pa'y napupuutan nun. Dandani akmat gaya mo nag-40. Ay na, agbaak aksamot ngagpaysong. Jak mat kayat Adun tinaamamok anabakitan abalasang. Katkas taunay ababawi da asaan anak ki asawa. So ano mabalin? Ay, jak kayat tagbakbakit abalasang. Ay, umadani manan ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Ngam panagkunak,
Ag for good akto siguro. Tabarang makaasawa akto pay. Jak lakit di kayat ti agba. Nasaya at magtasaan kan nga agsubli iti abroad anak ka. At dan ornong mau, makapagnegosyo ka ano kaya't mau. Napapintas mo to'y balay ta. Asawa lat kurang kan. Tatang. Apay, talaga ka di nga awanan planom ama ki asawa. Isungarod anagawid akong tatang. Kasangwak mo ti may papan itibagi. Kuwan anak ko. Rumbeng laeng tanay. Dan tani 40 mon. Nakaapapal dagiti katawanak nga glabas dito balay. Kibin-kibin da dagiti anak da nga itulod da iti pagadalan da. Ngam siya, awan pa'y anak ko. Lumabas kami, pay, Jackie. Balasang ko. Sige lang, nana. Nakapanimid ka mo't anak katanaw di tatawayaw. Di kag pampanimid, Wala na. Sige, labasan na ka, pay. Wala na. At dalugan ang nagsardang iti batong. Anakaw, lugan ni Jimmy nagsardang iti bataw. Ay, sus na damag nan samot ti kaadam, iso nga imay. Anya? Nabayag ang nagpukaw ni Jimmy. Panipod nag-abroad ka, napanmat nagtrabaho ijay syudad. Kasta aya tatang. Sige, tain naksabdan. Nay, mabit lang. Di tan sa magkaro bati papanan na. Iti pala iti barkada na iday. Ay, wan nga rod. Adamat kadwa na babae. Kandwa nga ubing tatang. Unag paisaw. Pamilya na nga tadagita kakadwa na. No kasta, adan asawang Jimmy? Wen Jackie, duwan na kita anak ni? Kasta ka di? Sige nga manumot ti anak yun, iti asawam. Awan pa'y asawa kan anak ko, Jimmy. Anya? Ni, apa ngay? Agbakbaketak siguron abalasang, Jimmy. Manang, natayan ni tatang. Awanan kadwam dito'y balay. Apay no may kan agnaid iti balay mi. Anya? Ay saan? Diyak kayat ta nakababain, Joy. Ala, pagbainam ko makit na singpot ti asawa. Uray pay, basta mabainak. Didak pa kadanagan dito'y. Takabailak nga uray awan kadwak. Sigurado ka, Manang? Wen, agyaman naklaangan ading ko. Hello, Glory. Apay? Manang, agrobot ka. Dagasan na kain ton madamdama. Papanan tayo? Intayo ag swimming. Anya? Ay na, da kayo latan. Agbati akon. Ay na, saan ang mabalin? Si kangarot ti kayat mi nga ipasyar ka ni Joy. Kayat mi nga agrelax ka mat, Manang. Anya? Da tayo laang ti mapan. Ti pamilya kan ti pamilya ni Joy. Ay, sige nga Rod. Da kayo ti makaam mo, ading ko. Ay, jak ko mamapan. Alaman laangan. Patgak dagiti kakabsat ko. Naimbaglakit din tanasingpet dagiti kakabsat ko kanya. Agyaman na, tainik kanak iti kakabsat anasisingpat. Diyos ko. Hello, Manang! Ada kami manang kadamanang Glory. Kadwa mi dagiti kakaanakam. Ay na, naimbag man ta nakaumay kayo manan. Ala, sumra kayon. Oh, kids! Ag-bless kayo kanya, Antiyo. Ag-bless kami, Auntie. Ay na, God bless you, kakaanakan. Ay na, nakaayayat mat dagiti nga ubing. Kaslaan na ko idan. When isudan ti bilang mong anak mo, Manang.
Kan kanayunan mi ti umay mang sarungkar kan ka dito balay. Tapno saan ka ama boring. Kan, adto ti kwarta manang. Ala, inikandak manan idinapan alawas. Kat sa baling mo't dayjay No dape ka sa pulam, ibagam laang manang, di kag babain. Kan no ka sa pulam ti kadwa, ayabam laang dagiti kakaanakam. Umay da kakadwaan. Wan, ading ko. Kanayon damot nga umay maturog dito eh. Iso nga awanan ti kidawak pay. Sa anak gayam ngagmay mesa. Ngamin, adda kayo akakabsat ko. Kastamot tandagiti kakaanakak. Agyamanak ta nakasingsingpot kayo kanya, agding ko. Nasingpot ka ngamin kada kami, manang. Nang runa ideawanan kami. Sikatin ang tultulong kada kami. Iso nga ita, da kami mutimang tulong kan ka. Agyamanak ading ko. Ngamjak agur-uray iti anyaman asukat na itulong ko kada kayo. Umdasin apakaraksaka, no makadwa kayo iti uray sumagmamanulaang nga aldaw. Sana bale manang. Kanayunan mi timang sarungkar kan ka ditoy. Tadi mo mat ngamin kayat ti makipagnaed kada kami. Ay naading ko, saanan? Mas komportable akno dito'y balay ti pagnaed ha. Ay katuan saan da ka mabali napilitan? No nasaya at ti panagpuspusong, saan ngay palubos ti Diyos nga agbanag ka nakakaasi, at dalatawagas na amang paragsak kan ka. Bueno gagayem ditaan ti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti bagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag ti tao. Gapu iti kinangato ti pride, imbes nga urnusan ti saan na pagkikinawatan ti pamilya, saan tapanagibalas ta aramidan da kat awan pakibiyangan da, no marakrak ti pamilya da. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manang Leslie. Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sumrak ka man pay. Agyaman manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kinabil na ka? Saan matkit nga magkakasakit manan asarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Jayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Iso nga gabrodak man langan. Anya? Tulungan nak man na makabroad manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas ikati adda trabaho na. Ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabroad. Pag-abroadam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapang ngadeng mo. Uwan manang, iso tulungan na ko ma. O sige, asikaswam nga rodan ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jak lamasangot agaw Virginia eh. Adama niya balayan, ison ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamo trabaho ka ngamin, Jenny. Yak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ninanang ko laang ti pangibatsak kadagiti anak ta, mani. Malala. Naimbag ka ni nanang mo tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny, bakit? Pasensya ka niti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga na siguro ti panlakabambanog ko day, Jay. Pakawanan na, bakit? Ala, lipatan mo day, Jay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta, Wan, inal daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan anay pakpakitak kan ka.
Di mo kuman balunan ni Jabro. Awan kanyak tagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo nga ay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kini manang mo timang itulod kan ka ijay airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumaken ka ijay airport. Di da pa'y mo't maaramid. Ay, maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambar dayta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawang, di na kapay maitulod. Ala. Bay antay aw. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabaho ita nakaw. Naladaw ka mata nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek na aginana ka pa yung around. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniforme iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak ko sa rin. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Hala, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Agtagibalayak lang Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumrakan. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubing, ipag. Adada ijay silid. Mabiit laang tayabak ina, bayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langay. Awirak dagitan nak mi. Ipamaysak ti mga sikaso kadagitan nak mi itikabsat mo. Ipag. Anya? Magaam di asawa manay. Adakan kadagitan nakyaw. Iso asikalaang kuma. Ti pangipawitan na iti sweldo na. Kawin, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kang kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga aramidan day ta. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak may. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan niyaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubeng. Ay, jakmot amo dayandan. Andadan sa ije likod ti balay. Ay pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan, apay nga'y akas lamabaybayan mat dagiti apo ko ta. Nagdudungrit da, kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jakmut mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da, aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw nagkukutong da. Nakusim da nga raw. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso timang bambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi na pala yan. Jak amo, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apukok ijay balay, abalayan. Tada kami pa'y ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumi-kumak. Kanawan matlat manumnumarak iti sweldo ni Jane Eja Brown. Tadya anak ko mati pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan nagiti apoko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asa anda amatartari plato ana imbag. Anya? Sige manang,
Pakianos nyo lang arudan nga si kasundag iti anak ko. Wan, ading ko. Bastagan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apukaw. Iti... Talagang mo na saan? Aguray ka. Ni mani amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibkibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritab anak ka. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saanan nanang? Saanan tay? Jak kaya takasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Anyat kayat mo asawan, anak ka. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo itong tagsarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan beton ngay mawawag? Wan nga rod, nanang. Jak ngamin makontak ti cellphone na. Ngampadasag manen akontakan, nanang. Hello, manang? Agyaman akta nakontak kamat laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamat agpariknan. Kwa? Busy ak ngamin, manang. Kaano ka nga agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kung agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga asawa. Kat, dagiti anak mo ngay. Di mo kadi ka iliw ida. Agawid ak tulad ta, manang. Ken agpaw ika kumamot iti para kadagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta, manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldong dita. Ado ti paggastusak dito Pakianos nyo pa'y lagastusan Sana bale, adamot trabaho manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang adagiti anak ko. O sige, tani, simang putin ti amok. Bye! Ate nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanak ka. Agyaman na, Kleslay. Ay naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpet ka nga main anak ka. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid ako. Di agawid kan. Ngamaping agsangsangit ka. Saan da ka pagawitin dagiti pada ka Pilipino dito Nakautang ak namin kadakwada, manang. Anya? Magpapakasi ak. Pawitan bag man iti pagbayad ko iti utang ko dito Anya? Apay, mano ti utang mo dito Kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, nanang. Pakawanan dak ko Tao aklaan mo ta makarami iti sana may parbang. Ay, Jenny. Paguray ka. Limok magkakadilaan, wanuan niya. Masikugak, nanang.
Agupatan abulan to'y si Kugko. Anya, Pagkawanandak ko ma, nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmat ngamin tinakirelasyon na kijay. anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot matan, anak ko. Pagkawanandak ko mananang, pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusan tayo tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anal. Nakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha? Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenny abalayan. Nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasol. Tauray mo't ni mani nga anak mo, kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga ay babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasol, abalayan. Ay, ladingita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenay. Tagdamot tan anak na iti sabali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Agabrodak manan. Tulungan nak ko ma. Ay, pag-business mo lang ang ti kwartang aramatem nga agapron. Saan ko alin niya tag-business, manang? Ay, amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't ano, nakasanggir kami latan kan kamanang. Kaya't ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan ko nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Ay, panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan. Wano saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanam ading ko. Wan, manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko, Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wan, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan ka. Wan, manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabroad ka ko naman eh. Una nang. Nagpatulong ako ni Insan Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin taggastos para iti panagabroad ko. Ay, kasta aya. Ay ka nasaya at nga rod Tapnusan laday tagbalbalyo daw kan agbababae tar aramidam. Grocery ak mampay sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Ha? Mani? Aping adda ka dito eh. Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yun na pan nakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Uray siyak. Rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery iti masapsapul ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko ma, Jenny, ha? Nakabaso lang iti kalabas kan ka. Ang nabayagan asin ni Nahag di babae. Pakawanan nakmat, Mani. Nakabaso lakmat kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sabali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka magtan, Mani. Jenny, ornosan tanga raw din ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sabali a lalaki. Maawat nak pailaan. Wen, apay kit dinasan.
Ay ayatan ka pa lang, aging gaita. Ay ayatan ka mat, Manny. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayon ng ti kinaragsakyaw. Si Kamanay, di kan agbababae, Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at maitamay may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi dayta. Wanang, kat diyo ko mga rudbaybay ang dagiti anak mi, Anusan nyo ida atari patuan. Wen, anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Mileng? Ay kawan day talaga yam. Apokok dagitan nay, baybay akit idan. No nakabasol ka, agpakumbaba ka, kat agkid daw ka iti pamakawan, tapno maurnos metlaeng ti saan a pagkikin na awatan. Bueno, gagayem ditan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo amin, kat di nyo kumalipatan ti like, share kan subscribe, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. God bless kada kayo amin! Biyag ti tao. No nasingpet, wano naanos kay ti pada matao, ado dagiti umabusukan ka. Kat mangnamna madalatan ititid matulong kadakwada, aging ka amaibusan ka. Kat nawanan kan, maalada pa'y lati manglukukan ka. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hi! Siyak ni Jelly! Si kanyat nagan mo? Angel. Insuro ta ka din taramidam dito yung department store? Wan. Kinasarita nak ti supervisor itay. Kasta ka di? Ay, nadadi mo amo. Agdamag ka lang kanya ka? Wan, Jelly. Agyaman nak unay. Awan na nyaman na. Basta manipod ita, agayam ta na. Katwan Ay na, manmanutikas kanya ka na singpot dito'y mon. Dagiti dadum a sales lady dito'y nagsusuplada da. Siyaklaan ti friendly kadakwada. Iso ano dadamagam, di kagbabay nga umasidag kanya kuwan? Wan, Jelly. Angel, pa nagsusweldo ita. Nagsweldo ka ka din? Saan pa, Jelly? Ingkagsweldo na, ta-lunch time man. Urayan ka tagkuyog tama pa nag-lunch. Sige, Jelly. Ay, dinasaya? Umay ka, kuyugan ka pa nagsweldo. Nala, mangan ka ha? Di kagbabain. Nabayada kung tinorder ta kananta. Ala, si kamot ang tinagbayad iti kananta, Jelly. Wan, ilibre ka. Agayam ta nga ron. Ay na, kastuya ka makigayam. Naparaburak. Sana ka naimot. Sana kas kadagiti dadduma akatrabakwanta. Nagiimot tagichay. Agyaman nakin ka, Jelly. Nakababainan. Sige. Bayam, tainton sumaruno. Siyak tumot ti mangilibre kan ka. Ay, saanan. Angam, makamukalat ta, Angel. Tanarigat ti mangpai iti grasya ako nada.